المجموعه التقليديه بتاعتنا شمال يمين راوند كيك. راوند كيك دي ممكن تيجي راوند بتاع ده لو كيك، ممكن تيجي راوند كيك في الظل، ممكن تيجي هاي كيك فوق. خلاص؟ طيب المهاره هنا في ايه طيب؟ احنا بنلعبها كل مره. فين المهاره بتاعتها؟ المهاره بتاعتها يا عبد الرحمن المهاره بتاعتها ان انا ما اعملش كده، ما اعملش ستوب بين كل ضربه والثانيه، اعمل كده واحد اقوم واقف اثنين ثلاثه، حتى لو بلعب على السندباد. تمام؟ ما العبش برضه ايديا او اعملها كده. انا كده فاتح وشي. تمام؟ ما هرجعش تاني. لا اعملها زي ما اتعلمت في البيزك بالظبط. البيزك ده الاساس بتاعك، الاساسيات بتاعتك اللي انت اتعلمتها دي امشي عليها طول حياتك. اتعلمت صح هتمشي طول عمرك صح. حتى لو بقيت مدرب هتعلم صح. ما مشيتش صح وما اتعلمت الصح في الاول انسى. خلاص؟ انا اضرب الجاب احمي مين؟ دقني فوق. واحد كده انت مش شايف وشي. الناحيه الثانيه برضه مش شايف وشي. تمام؟ وهي دي راجعه بقى، دي ضربت وهي راجعه بص قبل الثانيه. دي وهي راحت كده هتروح معاها اليمين بتاعتي صح من تحت. ما ترجعش تاني. او واحد اثنين ثلاثه. مفيش وقت انها ترجع، لو رجعت يبقى اخذت مني ايه؟ وقت. عملت كده واحد اثنين ارجع عشان اضرب؟ لا. بدل ضربتين جايين من طرف واحد من جنب واحد يروحوا مع بعض. ماشي؟ واحد اثنين ثلاثه. تمام؟ اتفقنا؟ ده اللي احنا هنعمله. طب العكس بقى بتاعه؟ العكس بتاعه ان انا اضرب برجلي الشمال الاول. واحد انزل احط يمين شمال. تمام؟ تمام؟ ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. يبقى انا ضربت شمال راوند انزل احط يمين شمال. اتفقنا؟ برضه احافظ على ايه؟ على مستوى السبيد بتاع اللكمه بتاعتي ما ينزلش عن ايه؟ عن كتفي، ما اعملش كده. ولجي فوق وابص فوق وخلاص. هو قاعد بيزود خلاص. هو لو واحد هو بيلعب معاه كده في الماتش وعمل يمين او شمال وضربه من فوق خلاص انتهت. ماشي؟ انا هلعب ولا ايديا فوق، حتى لو هلعب ضربات ايدين كتير. ماشي؟ ايديا تقفل فين؟ على وشي، كافي تحمي دقني ودقني تحت. خلاص؟ اتفقنا؟ ننفذ؟ نفذ. يلا.